di pagayam tayong Grace iti probinsya ti Ilocosora. Sagudahin nga ti surat. Kuna na rito'y Dear Manong Nemy, nakurapay laeng tinaringak ang panagbiag Manong Nemy. Talo kami nga kakabsat siyak tinauna adjek Manong Nemy ni June kastamatan ka ni Mimi. Dua kam nga babay may sa tilalaki. Nasapa kam nga naulila Manong Nemy iti ina. Irinto tarin tatang Manong Nemy. Tekunadan nga asdeg kang kuwanat sakit saksakidol. Sumrek ang nagtrabaho ti construction ti makalawas kalpasan na makalawas tumatmanen nga ginana wano agasan na ti angkit na. Nagraduara laeng Manong Nemy iti high school ket manipod iti nagraduara ko iti high school sana kun nga nagbasa. Siyang kun ti arig na Manong Nemy mga saksakad ti panagbiag mi nga kakabsat agraman ken ni tatang. Irinto tani Anton Manong Nemy kat samot nga sumardeng agar-arim kanyak. Ni Anton nga may nga tricycle driver. Pagpindasan namat kadi kanansyo Anton Manong Nemy tanatulong. Iso ti magtultulong kanyak no kasta nga inaka aglako iti tudok-tudok. Natay fishball, kwek-kwek, kanda dumapay nga street foods manong. Ken kastamat nga aglako akpay, agpahalo-halo akpay. Babayan ti kastoy nga puspusan Manong Nemy ket adamat sang kabasit. Siyempre nga pangalaan mi iti pagbiag mi. Igatang iti bagas, sidaan kada dumapay kasapulan, ken igatang ti agas ni tatang. Ken ananusan min iti arig na marmar puog nga balay mi manong. O pegi din kuryente mi, tanaputulan kami, kabutosan kami matang makabayad manong. Nakakaas iti kasasaad mi Manong Nemy kat dayta ti gapunan no apay. Nga arapap ko unay iti sumaluwan-wan ti biyag nga. Sumaliwan-wan ti biyag. Nga mapaagasak ko man itatang Manong Nemy tapno maimbagan. Nga makaipatakder kami kuma Manong Nemy tinatalgad nga balay. Mapagbasak kuma dagiti dua kakabsat ko iti kolehyo manong. Sambat nga rot nga maitid dayta ni Anton kabuta may sala nga tricycle driver. Aging ka Manong Nemy ang napasamak ti jak pulos din namnama mapasamak. Iti may nga malem Manong Nemy. Apa nagdaklakok manen iti halo-halo. Malagip ko na iti malem iti Martes Santo simana. Nakadagdagaang ket adu Manong Nemy ti agsapul iti nalamiis nang naruno ti halo-halo. Idagdag sardeng Manong Nemy nga napintas nga kotse ti asideg. Nailukat ti tawa Manong Nemy ket pinayapayan nak ti maysa nga lalaki. Malasin ko. Diyan mo Manong Nemy ta nagburek nga dagos ti darak kaya masideg nga dagos kang kuha na ket kinunak. Si ka manen? Ano manen ti masapul mo kanya? Grace. When Grace tinagang ko. Aglakla ko iti tudok-tudok. Fishball, kwek-kwek kanda dumpay. Kaya itang agdama, agpahalo-halo-halo ak. Saka ka din namang maumang amang susurong kanyak. Ano to sapul mo? Kahit mo ka di nga madaan kayo tinapintas ka balay? Kahit mo ka di mapagasan ni tatang mo iti ospital tapno maimbagan? Kahit mo ka di nga makapagbasa iti kolehyo di iti doa kabsat mo? Kahit mo ka di madaan iti panakkilan ng kwarta tapno ada pag negosyo? Kahit ko kinunak nga dagos Manong Nemy. No kayat mo? Umay kanto iti deto yung address. Aday niyawat na Manong Nemy nga papel. No jak mariro Manong Nemy 1/4 iti kupunban. Inawat ko. Naganti may sa nga sikat nga restaurant Manong Nemy.
Imbaga na sa date ken oras. Maoray ka kadi? Adya ko mati. Aday jayak kang katrabaho. Kahit numanugot ka, madahan ka tinapinda sa balay, mapagasam ni tatang mo, mapagbasam na kiti duwa kabsat mo, kana dapay puunam ngagnegosyo. Okay, see you. Kalpasan data, Manong Nemy, pinagandar ng tikotsena kit pimanawon. Sa nagpailang nga nakakuti iti nagtakdirak Manong Nemy idinto taadat mangpukpukaw kaniyak nga nagitag halo-halo. Kabutasan ko nga may kaso ida Manong Nemy pinanawan dakon. Naging kaya Manong Nemy nga tricycle mat tinim si marunong nga nagsardeng iti asadeg ko Manong Nemy ni Anton. Hey, namapaspasama ka nga. Pinanawan da ka mat tinik di customer mo. Ada ka di man yung problema ha, Grace? Sana ka nagtimak Manong Nemy nga nakita kit din ni Anton tig-igamak nga igamak Manong Nemy nga papel inalan na binasa na ano na ito Anton at ako ijahin na kanya katrabaho kahit naman nugot ha madaan na kiti madaan kami tinampintas ng balay mapaagasak ni tatang mapagbasak ka nung iti kolehiyo da dyan kini Mimi kan madanak ka nung iti pagpunan iti negosyo mabanak ka nung iti dayta nga lugar iti dayta nga oras into nung rabi na bigat nga masinunod nga lalaki dati imbaga kang kaidi nga nang dungpar iti lakok nga fishball no mabay ng TED iti 5,000 nga patang sukat na iti dadael kaniti dandarin na nakman parang panakadungpar kasla surut-surutan na karon ita imay kininjayan na dyan nga trabaho ano nga ta mayatak na ta kaya depende ano niya na nga trabaho no kasta inak diin ka tapno maamam napanak nga rod iti dayta nga restaurant Manong Nemy kaday di nga oras kaday di nga aldaw insuot kumet siyempre ti kapipintasan nga badok nagpapintasak met Manong gabuta dati mat nga napintasak uwan Manong Nemy nadanon kon Manong Nemy ti lalaki nga nangidjaya kanyak ti bagbaga nga trabaho ni Sir Bobby umin-inom iti arak Manong nagtugaw ka kinitanak nga dimpulos umisem sa anak bating misem tsaka ama mo dito nga lalaki api ko mangismak nga meditata nga panagsangom yung Manong Nemy niyam amuna ti bagina kanya tsaka mo no ilaslastog na no anya baknang kano isuna may sasakano nga nalimid nga milyonaryo agtawan ka nun di 30 Manong Nemy kayat ka nun di kitinaganak kang kuha ng agasawan di na kanumot kayat ti agasawa Manong Nemy dope kasta ang kadeng di kitinaganak kang kuha ng oras no saan nga agasawa basta ada ka no may bagana nga putot na wano apu ko di kitinaganak kang kuha anya ko man o kasta dinamag ko. Ti trabaho ti kahit ko. Mangantapahin. Uminom ka? Ako kayat. Diyan ako uminom. Sige. Manganta ka ro din. Inimas ko tinangan Manong Nemy ta na imas nga rod kaya nangingina ti taraon. No kayat mo. Mag-itag out ka. Tapno maramanan ti kakabsat mo. Kastamat tan ni tatang mo. Sir Bobby, anyang trabaho? Trabaho? Di ba? Adayo pero mukha niya katrabaho. Dati kahit ko umamuan. Kahit ko itimadaan iti putot. Pututan ka. Anya? Maklaat kasta? Sino ka matisal na maklaat? Di mo ka di kayat. Sikugang ka. Ganitun masikugang kan. Siyempre, ko ti amin nakasapulan. Panagpa-check up mo kan amin.
para iti bagim ti salon na tiyuagi na. Indon may pasgay mon, ti putol ko kain ka. Alaik ton, init kan tumitin kain ka ti amin ang sa pulam. Magtidagtukin ka iti kondisyon. Waan niya mayit ka? Aglaglaga ka di nga ron ngagpaputo taklatan iti lalaki nga jak madayetin. Rumengo na nga saan na kayatin. Tasang kamat kayatin. Awan ti ayat nga mangbungon ka data. Tilengkali ko gumaking ka, pututan ka. Dito lain. Anong orti kayat mo? Masikukuan na ka di boyfriend mo? Kalbasan na baybayan na ka? Ngawan mag-anab mo? Unsahan, masikukuan na ka di boyfriend mo? And then, agasawa kayo? E magtultuloy ng krikat kayo? Uno, sikugan ka, kitalaeg, tiputot kuhin ka? Madang ka tinapinas nga balay? Mapagas mo ni tatang mo? Ada kwarta ka pagbasa ng kakabsat mo? Kanada pa'y kwarta. Nga po namin tinegosyo. Manong Nemy, nangibati manin iti papel. Well, iti malpas kami nga nangan. Numayad ka iti kondisyon ko. Numayad ka iti ko. Upper ko rin ka. Umay ka iti datang opisina. Intun makapanunod ka. Wala tawagan na iti cellphone number. Nga data. Grace, agpanunod ka na yung bag. Mamano ti kasto nga jaya. Bumaknang ka. Pututan ka lang. Di makderan Manong Nemy kat pimanaw latan nga nangibahati iti 3,000. Hinalak mo tin natin 3,000 pesos Manong Nemy. Nariga ta sa pulin ti 3,000 pesos at gabon na nga inalakon. Kalbasan na kat siyempre napanakon Manong Nemy. Napanakon, rimuharakon. Nangalakon iti nagluganak karag may tulod na kandagos dito balay. Sinabat nak Manong Nemy ni June. Ate, mabisin kami, umat na luto. Sanggagdanag atin sakbet ko. Ito ay babon ni ating mo. Katsak matindi makamong mapanmangpakan ni tatang. Pinasyar nak Manong Nemy ni Anton iti day di nga rabi. Adamot ayntad na nga talong mansanas. Nagyaman na kanton. Oh, ano? Ano tagsaritahan nyo ka na jay nangijay kang nga trabaho? Sir Babit na ka na? Owen. Anong trabaho? Kahit nakiding nga sumbre ka kang GRO. Anya? Nagloko mo tayo diyang lalaki. Sungaron? Ada ka nung amin nightclub na kahit kabuta na pintasak kanubingak pa'y. Hindi jay, enjoy na lang agtrabaho ak. Enjoy na kindi, dakil nga sweldo ka no. Malaksid iti maitad kanyak nga bayad na kiti lalaki nga mangirwa kanyak. Pag ananukon. Kung nakulaan, niya itayan, ti yoper na. Pagbalin na kagayang nga GRO. Kaya nasetasan kay manugot. Ano ako hilwo? Api ko mga manugot ha. Uwan Manong Nemy saan kong impakpakaam mo kay ni Anton. Tipudpud nung nga jaya kanyak ni Sir Bobby. Kat pampanunutak Manong Nemy. Umanugutak nga ta. Sa bagay, gwapo iso na Manong Nemy. Macho. Naman pa 30 ka nun, tinatawan na. Yung api nga, di na kaya tag-asawa. Api kahit nalati pumutot. Di na kahit di may galot. Kahit nalata nga katang-katang kadagiti ado nga babae. Ado nga siguro nga babae Manong Nemy tinaraman na dyan nga lalaki. Tadong at kwartana. Ngayon mabay nga siyak tipili na. Abay nga siyak pinilyan na. Abay nga siyak tipili na nga mangdad kang kuha na ti anak. Anya tarabidek. Madan kam ton tinapindas nga balay. Mapadoktor ko ni tatang. Adan ton pagbasa na kita kakabsat ko ti kolehiyo. Adan to pa yung dakalapunak iti negosyo. Mangipadak direkto iti food court. Nga paggatangan kadagiti na duma-duma klase ti merienda, mainom, makan, mapulutan. Ala nga ta? Umanugutak na ta?
Ididay di nga rabi Manong Nemy mangig kumanen iti na irut nga uyek ni tatang. Kain kastamatan Manong Nemy iti kinapasnek da June kinilili nga grib-review. Imasada ka kadakwada. Agababay da Manong Nemy kad iti nagbaitan da sinalabay ko ida. Ipas nagsagbasa ha. Kawarkas ka sana lang. Mapagbasa kayo. Ito naggraduara kong ti high school ate. Sanak tumatang nagbasbasa. Sumrekak tumatang nagtrabaho. June, kayat mo tagbaling nga engineer? Kayat ko pangalam ko nga rin pagbabasang kanyak. Kayat sika, Mimi, anak kayat mo pagbalinan. Kayat ko tagbaling nga accountant ate. Ni tatang, nakayot ba rin ti uyek na? Marigatan man ng umangas. Kat nagtumarmit tayo natin Kumangat may sara kami ti ospital. Nakakasig man ti tatang. Huwag gayam, kalpasan ti klase, summer. Uno kalpasan na ito simana. Umay tuman din tudo. Mas maslip tayo tuman dito nga balay kapag agobo. Baka dumting ang bagyo ate. Marpogon na ito nga balay. Kakaasit tayo tuman nga bakbakwit nga mapanidya barangay hall wanidya mapanidya eskwela. Bayan nyo tayo iti mabiit madandantot na pinas nga malay. Iti mabiit may isaragton ni tatang iti ospital. Iti mabiit adanton nakabangko nga pagbasa iti college. Kaniti mabiit adanton pagpunag ngagnegosyo. Siyakton di mang manage ka iti aglako kay nagramit empanada, barbecue, magramit akto nalaw nga food court. Food court? One. Dito nalaw nga dapayan. Nga pagdadanunan di kita aglako. Iti merienda, makan, mainom, ganda dumapay. Kastat kahit ko ang negosyo. Pangalam ko mong arod ti pagpuuna mate. Kan pangalam ko mati igatang tayo pagbalay tayo. Ang itinalagdag na pindas. Pangalam ng ti kwarta nga deposito nga para ti panag-college mi. Alam ni Ate Grace. Hagdagdaghayanap nga si Ririing. Manong Nemy sa ang kuin sagana ti lakok. Natudok-tudok iti nga aldaw kan sa ang kuin sagana iti aromatic nga palo-halo. Managanakas daawan Manong Nemy ni Anton tumay na kumatulungan. Abay, di mo kaya ti aghalo-halo? Di mo kaya ti aglako ti bisbol kanda dumapay? Natudok-tudok? Aginanak pa lang. Dami pa nakin to rabi Ha? Papanamanin. Basta. Lipas pangal daw Manong Nemy din nagrubatak kalpasan na tinurong ko to pisina. Ti pastek ti negosyo Manong Nemy nga adda na ilanad iti papel ngayon bati ni Sir Bobby. Kinasaritak ti gwardya imbagak nga ad appointment ko kani Sir Bobby. Impatuldo na Manong Nemy ti elevator paglukanak mapanag ti third floor. Imagana no anya nga room ti ayan ti bisina ni Sir Bobby. Manong Nemy nagdurbelak. Kalbasan na nailokat ti ritaw. May sana pintas nga babae Manong Nemy. Yes? Ni Sir Bobby ko ma? Ada appointment mo kay ko anak? Ada. Anak-anagan? Grace? Mabigla nga. Indagap na pa lang tiri daw Manong Nemy kalbasan subagmano nga minutos 5 minutes siguro iti malakatan man ng tiri daw. Miss Grace, sumrek ka? Sumrek ka. At dapat talong na danon ko ti unig Manong. Idya nga paset dahil ito pisina ni Sir Bobby. Ilukat mo lang. So imagana. Agyamanak. Manong Nemy napipintas mo di babae nga nadanon ko ti pisina.
Ay, mabi nga siyak ti kayat ni Sir Bobby nga pututan. Nagtugtugak Manong Nemy kalpasan na inlokat ko tiri daw. Nakitak ni Sir Bobby nga nakatugaw Manong Nemy nga madama ti pa nagpirpirman. Come in. Close the door. Kaya nagtugaw ka. Di na malakinita. Iti nakatugawak kat tinalyaw nak Manong Nemy minatmatan na. Grace? When sir siya? Umanungkot ka? Sana ko nga may dito na sana ko mamanungkot. Very good. Mabitlain, kinunana, inlokat na titrower na kadada, inyawat na kanyak Manong Nemy nga kupon ba? Ano na ito sir? Pirmaan, kontrata. Mabaling ka di ka ba sa ikpay? Binasak Manong Nemy. Nagiti kondisyones Manong Nemy nga nasken nga masurot. Umuna-unay masapul nga virginak. Kanawan sakit ko. Tano adda sakit ko kat maapektaran ni Suna idarumnak kan may babawi pa iti kwartang itad na. Kalpasan iti pa nagkanaig mi. Rugyanan nga patakder ti balay mi. Sumaruno pa nakinaig. Adantun kwarta may bangko para ti pa nagbasa dagiti dua kakabsat ko. Kadno, agbalinton. No, danto ka no nagpitpitik iti saklot ko. Iti na amin nakasapulak. Panagpa-check up. Kanamin nga naema sa makan. Tapno, na nasalunod kami nga gina. Kaninto na may pasngayan ti anak ko. Alayan nanton. Iti sabaling ang kondisyon nga jak to agpakpakita iti anak ko kan jak iyam amo kang kuwana nga isuti anak ko nga siyak ti inana. Kan tinaudi Manong Nemy nga katulagan maiparit ka no nga mainlabag kan kuwana. Manong Nemy nyawat na ti bulpen inawat ko pinirma ti kontrata. Saan ka itong babawi, Grace? Ulita ka, dyan na uding audition. May parit ang mainlap ka kanyak. Talagang saan mainlap ka? Anak to manginlap ka, Sir Bobby. Gabuta saan ka ang type? Saan naka-type? Ano namin ti-type mo? Ti-type ko, kas kanyak nga nakurapay, naragsa ka sa sarita, amo na kang ipateg, amo na kang lalain, amo na kang dungdungwin. Kabaligtad mo. Kabaligtad ko. Uwan. Saan ka a-type? Gabuta saan ka naragsa ka sa sarita? Nakasirseryoso ka. Saan ka a-type? Gabuta baknang ka. Saan ka a-type? Gabuta akasanong ayatagtikas kang kakit putot laeng timasapol mo kanya. Iso nga pagdanagam, Sir Bobby. Sa anak tong mainlab kang ka. Naging ka Manong Nemy nga dimtengin tumuna nga panang tagikwa na kaniyak. Iti may isa nga first class hotel Manong Nemy. Sadyay nga napangkudinahanon. Ada isun-uso na Manong Nemy iti napintas na lawa silad. Madamang umit-inumit ti arang. Hi sir. Hi. Kahit mo duminom. Buwansa, tapno saan nagag-nervyos. Kan pagpaturid. Tanya kami ni Marikrik na. Agnanervyos. Agasem. Ipay ko ti amin ko ti lalaking sangkumit nga amuunay. Ti lalaking sangkumit nga patpatig. Ti lalaking sangkumit mang ipatpatig kanyak. Ti lalaking sangko nga type. Kawan. Ipay mo lang ti bagim kanyak. Arakupan ka, agkan ka, romansain ka. Wala sana ko narurumansain. Tanyang arod, sa rekulatan. Hamat tamarigatan ka no kasta. Tamo ni kasta alalis to. Tano arakupan nak, agkan nak, romansain nak. Amangan no.
Noan niya? Awan? Nakasagana ka din. Uminom hagpay. Manong Nemy awan iti sa bali iti panunot ko no saan nga ti panakaadda dagiti ka sa pulag. Napintas nga balay, mapagbasak dagiti kakabsat ko, mapaagasak ni tatang, ken madanak di puunan Manong Nemy tapno matungpal tarapahap ko nga negosyo. Huwain Manong Nemy. Irinamtengan ti oras, imbilin na Manong Nemy nga napanak ko nagiday ti kama. Imbilin na Manong Nemy nga katay kong terawatek. Nagtungpanak madlata. Idi awanin terawatek Manong Nemy nakangangamang kita kaniyak. Kasla mo butbutay nga pagid din. Rapisa mo dito nga tao. Naku nagtinakam ko. Nakakadamak Manong Nemy nga di madlaw kong masadag nga awamot gahay man arawatan na. Magita kong ti abs na, ti kinamatyo na, ti barbunan nga barukong na. Ken awamatan Manong Nemy ti tapari ti baba. Kat nakitak ti kaslamang butay nga nagdakil. Nagkadamak laeng Manong Nemy di mariknak tinabara nga bibig na nga nangamal kanigi di bibig ko. Islawanan niyaman na lata Manong Nemy. Kinontrol ko tiriknak jak kahit ti agasog ko nak. Ngam saan ko nga nagliklikan ti agasog. Idi agkanan ti tenged ko Manong Nemy iti nabara nga bibig kan sangaw na kan nabangluiso naman. Nakaroon na lang aron din Manong Nemy di addan dagiti bibig ni Sir Bobby ti barokong ko. Sir Bobby. Sir Bobby. Sir Bobby. Manong Nemy kahit ko kumakontrolen tiriknak. Ngam kasanupay ang makontrol ko Manong Nemy. Na isang sangayin launay tinak marikrik na. Numuna ta nakabarbara dagiti bibig na. Nakabarbara ti sang-awan na Manong Nemy nga masangsang awan ti barokong ko. Nakamaymayat Manong Nemy ti panang kirab-kirab na kadagiti virgin nga mansanas iti barokong ko. Sir Bobby. Imawan ti mangig ko nga asog na Manong Nemy no dikat lahing dati sa napsap. Ken panagkuti-kuti lang Manong Nemy dagiti dakulap na nagdakiwas. Takabayatan Manong Nemy nga kastaon na yung tipanangan na kadagiti doa ang virgin nga mansanas ko. Nagdagdakiwas pa dakulap na Manong Nemy ti baba. Inasak-asak na tinarasay akaladaan. Sana inaramat Manong Nemy tiya hamat nga tiddo nga kukuna no di kat kaman manicure nan sa. Dadagmat masaktan Manong Nemy ti panang sukit-sukit na tiruwangan ti kuweba. Palang pagkapagkal na Manong Nemy. Idagsumbangin na pingping. Idragbaitan tiruwangan ti kuweba. Napakidamaklatan Manong Nemy nga nang nanam ti imnas nga inak marikrik na. Kasto'y gayam ti makilab-making na kunakitinakim ko. Nga mawamit ayat amariknak nga naibudi ka dagiti agek. Apros na Manong Nemy. Nga maure man no awan ayat amariknak Manong Nemy nga mnesang sangayan deta tiga puna no apay nga gasugak. Sir Bobby. Sir. Pungot-pungotak bakit din Manong Nemy. Sa kumadyo imamag ti ulo na. Tamaganasak launay iti kaadda dagiti bibig na nga pagsinsinuglatan na nga karimkamen Manong Nemy dagiti mansanas. Sana yung pababa ti ulo na Manong Nemy katilabsan na ti pusag ko kadaddan ti ulo na Manong Nemy ti nagbaitahan da kiti nasnahing nga legs ko Manong.
Naikabil ka di dahito iti kontrata. Awan samit nasken ka di nga mga ni Sona. Sir Bobby. Sir. 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 Iti panunot ko Manong Nemy ore awan ti balay nga naikari ka niya. Iti panunot ko ore awang kwarta nga pangpa-ospital ko kinitatang. Ore awang kwarta nga may deposito nga pagbase ti kolehyo da June kinimimi. Ore awan ti ted na nga kwarta nga puunak iti pa nagnegosyo. Ore awanin ti ted na. Basta sana nga isardeng teraramiden na Manong Nemy. Gabot na no isardeng na papatayik lagi din ni Sir Bobby. Kaya talaga nga sana nga sinardengan Manong Nemy aging ka ngayon pangato naman ti ulo na kat na isalat manin iti anti barukong. Sir Bobby. Sir. Sir. Aging kaya namalan naman yung digiti lips ko Manong Nemy kat amok met na balbalsen digiti agek na. Kat kasta na iti panangapro-apros ko at ibukot na Manong Nemy kanti patong. Aging kang inyarasas na Manong Nemy. Are you ready? Sir. Nagsagana ka na. Sir. Nagsagana ako, sir. Para iti balay. Para iti panakaspital yung tatang mo. Para iti pagbasa na kinikapsat mo. Para iti pagpunang magnegosyo. Umayan, Grace. Andyan na, Grace. Sir. Sir, Bobby, sir. Orala na imula Manong Nemy ti pangatidugan nga kukuk iti bukot ni Sir Bobby. Iti pa nagiturid ko Manong Nemy ti saem nga naknariknang yung mapagapaman laing. Taalpasan ti apagapaman nga saem Manong Nemy na isang sangayan ad-adamanin nga jak may ladawan no anya reto nga imnas nga nakmarikrik na. Sir Bobby. Sir, may tayo kakon, sir. Nagmayat, sir. Manong Nemy imununaak nga natimok mo iti langit. Takinayat ka tikas taunay kat nagsardeng iti panagbayo na. Iti pinalukayak isong na Manong Nemy tuloy na laing tinagkabaliyo. Aging ka nagsabaten tirik namin nga duwa Manong Nemy. Inibagak Manong Nemy nga mapanak manem kinunan agsabat tapno makala ka sigod. Agsabat Grace. Nakapapawot ti panagkinayat kat mi Manong Nemy kini Sir Bobby. Naore kam naglenglenget nakapigpig sa ti aircon Manong Nemy naglamiis itayan mi nga silid nga magpadpadang aglenglenget kami. Aging ka pinunasan na Manong Nemy tilengit ko iti barokong. Iti ropak. Pinunasak na ti Sona. Did you enjoy? Saan? Ha? Papay ko mga enjoy kat saan ka ba't ngayatin? Kan maapin ko mga ayatin ka kat may paharit ti mainlap kang ka. Nagragsak ka. Okay lang. Kaya't mga maulit. Saan ka din rumbeng nga maulit tapos sigurado kayad ko kung tibakala nga dagos tapos kustuntun. Sige, ulitin ta. Sir Bobby. Sige, sir. Ulitin ta. Ulitin di mangruman sa kanya, Sir Bobby. Ulitin ta. Agbat para nga may tayo ko, sir. Sir Bobby, sir. Sir. Naulit pa kay Manong Nemy ti panakaitayok mi ket ore kam lamanen naggedan para ti maikapat nga gundaway apa nakatuknok ti langit ket namindua ken Sir Bobby Manong Nemy. Manong Nemy nakaragragsakag karedi nga rabi ngem sangkong empadlaw ken Sir Bobby. Tanakasirseryoso lat tay suna Manong Nemy ngem amok nga nagragsak mi isuna ng san na siguro ipadpadlaw akas iti sangko apa nang ipadlaw kang kuana.
Kalbasan ti duwang alawas Manong Nemy ti mawag isuna ti reganuan nak nga ti cellphone nga touchscreen Manong Nemy. Imbagana nga mapanak iti imbagana nga lugar ket napanak nga rod ket ditoy Manong Nemy nga matangak iti nairugin nga balay. Ito yung tagbalinto nga balayo. Sir Bobby, nagdiri papeles ti titulo ti daga abag disuan ti balay. After 2 months, malpaston, talagang ipakamakam ko ti duwang bulan. Baring no, ibagamton nga da nagpitpitik na saklot mo. Kano aginaw kantong kaspagarikan. Malpaston dito nga balay, kano agayem. Ikang gati kwarta tapno, i-hospital mo ni tatang mo. Kano adan to nagpitpitik ni saklolom. Idad kundon di kwartang i-depositom para ti panagbasa. Di kakabsat mo ito nagbasa dati college. Oh, awatem. Nagyaman Sir Bobby. Una, aglagla ko kabay lang ti tudok-tudok. Agpahalo-halo kabay lang. Sanin, dapat lang. Okay. Dito awatem bay. Para ti paggastusan nyo. Agananat ka. Kan idaw-dawat mo sabi ko ma'am. After a month and 2 months, ibagamton nga ginaw kan. Mas daw mat Manong Nemy di dito kakabsat ko agrama maten gini Anton no apay kano nga sa anak maten nga aglakla ko ti pisbol kanda dumapay ken apay kano nga sa anak ko nga agpahalo-halo. Ibagag mat kadakwata Manong Nemy nga dan sa bali nga trabaho. Kaya kinapudno na mapanag agpaspasyar, Manong Nemy, mapanag ag shopping, kalbasan Manong Nemy ngin pakunpan ko ni tatang in hospital. Aginastos ko Manong Nemy, tinted kanyak ni Bobby. And after 2 months Manong Nemy, 2 nga bulan, nga sana kong matatngan. Imatangak Manong Nemy, the pregnancy test tube, kat positive. Manong Nemy, tinawagak ni Bobby. Good news, Bobby. Oh? Naginawakon. Very good. Ginagananat ka. Itid ko amin na kwarta ka sa bulam nga paggatang mo ka nagiti vitamins mo. Kapag check up ka, tong balam nga dagos ti doktor. Tong balam amin nagdibilin ti doktor. Kung gayam, next week, malpas nun di balayo. Mabalimunton nga surpresahin na kita kakabsat mo. Sala nga basta balay. Kompleto nito nagiti alikamen. Adan to pa yung katulong nyo. Ha? Ala? Adan pa yung katulong mi? Kumusta kami ni tatang mo? Sinublat kami nga kapsat nga agbantay. Kasapulan ko nung agpaw ti ospital at no magasa nga na imbag. Na may imbaganin. Kahit na nga ro din trumar kumangin. Samot pa palubusan ni doktor. Bobby, Sir Bobby. Agyaman kami ka. Awan sa bali ang pagyamanan. Nusa nga si ka. Gapot ay manugod ka. Manong Nemy kastaonay di si daaw dagiti kakabsat ko idi agnaed kamin itinapintas nga balay. Ate, nagtagtagay na ba ka di? Ala, barata dito eh. Well, nagkasari tayo lang ala nangina pangalan tayo pagbayad tayo. Nagpindas ko balay talalik pa aman. Baknang tayo nate. At pa yung katulong tayo para luto, para labar, para dalos. Imepas na yung nagbasa. Uwi natin. Naggraduarak ton. Agkalin sa kadi? Uwin. Engineering, han? Thank you. Sakto sumablat nga graduate na high school ate. Kahit ko tagbaling nga accountant. Uwin. Awan pagdalakan nyo. Adan nga nakadeposit ng bangko tayo sa rin nyo. Kadi tatang. Intay to diyawid no bigat. Agna-admantan nito eh. Saan nga masaksakin ni tatang na imbaganin? Hindi ka sumrak tumanin nga agtrabaho ti construction? Ore santon. Anong agtrabaho ni tatang to saan nga agsakit? Ni Anton Manong Nemy pinalutput na. Grace, ibagam ko matipod no. Ano tapos makapibiglang bimak lang kayo. Isika lang aglaklako itip tudok-tudok. Pisbol kada kwek-kwek kan dumapay palo-halo. Kalbasan na nadan kay ti house and lot. Kompleto talikamen. Kalbasan na ibaga dagiti kamsat mo saan nga problema ti panagbasa ti kolehyo.
Ken, nalaynganin tatang mo. Kanada pa yung katulong mo. Uno katulong yo. Abay, nangalam. Ano na pasamak? Anton. Ken, abay nga, dumakdakil ti tiyan mo. Buyong? Saan nga buyong deta? Anong arod? Masikugak. Anya? Masikug kasi no tamat sikug mo. Anton, hangka ko mga manggulo no, niyaman dita. Di ko mag-iskandalo, please. Api ko mag-iskandalo, ayatan ka, kadya kahit mag-iskandalo, saan nga rumbing ayatan na kon? Ibusahan ako na may karikan ka. Nga ba naman si Kuga ka nun? Baka saktisan nga may kari. Masak lang ang tricycle driver, idun tabak nang kayon. Asino ti apan ti sigog mo? Asino ti ada ka din nang nabas kang ka? Gabot na makulit ni Anton Manong Nemy bagak tipod no ken ko ano? Niya? Pinututan na ka ni Sir Bobby? When? Boyfriend mo iso na? Saan ko nga boyfriend? Apay ko nga nagpaputot kayo ko na. Isot nagtad dito, tibalayo? Isot naggastos, patakay hospital yung tatang mo? Isot na nagapon ti kwarta nga, pagbasan to da John ni Mimi? Wen, hindi na ti amin namin kanya. Pinututan na kapay, sinikugan na kapay. Asawa na kanto kasta. Saan? Sinukugan na klaeng, pututan na klaeng, tayo to ni pasangay ko ti anak ko. Alayan nantun ti anak. Awan to di bibig ko. Hindi pasangay ko anak. Aniya? Ang paiso ka dito bagbagam, Grace? Kaslasahan na ka mamati. Nagpaiso. Iso kalipatan ako nanton. Apay ko mga lipatan ka. Kat siyempre, no, may pasangay mo to ti anak mo kat alan to ni Sir Bobby. Awan to ti bibiyang nakengkas ang gani. Datan tumatanda ka asawa. Asawan ka. Kat pututan ka man. Datan nga putot ka darak tanga dos ang tanga mapukaw. Ipatpatag ka, Grace, din ko tanti amin. Ipatpatag ka. Yung sana ko na may karikan ka. Aman, may karika. Gapot orin na niya tinaramid mo, maawatan ka. Kahit mo lang nga, madan kahit tinapintas nga balay. Kahit mo lang nga, mapagbasam di kakabsat mo, kan may ospital mo ni tatang mo, kan anya pa iti, ipay na. Mangted iti puunak, para ti negosyo. Negosyo nga food court. Anya? Di adan ng food court ta. Anton, saan kang ipatpatik? I'm sorry. Nasaan na kang ipatpatik? Aso na ipatpatik mo? Ipatpatik ko ni Bobby. Uray di may sa kondisyon na kahit saan nga mabaling nga may labak. Ipatpatik ko. Ipatpatik ko unay-unay kadyak kaya na mapukaw. Kaya kastamad nga jak kayat nga mapukaw ti anak ko. Masapul nga kasarnak to ni Bobby. Tapno saan ko mapukaw idang agpadpada. Nagbalin nga busy ni Bobby kadigrisbar sa rurong nga aldaw lawas kan bulan Manong Nemy. Gapo iti negosyo. Kat gapo ta mailiwak kan kuha na Manong Nemy kan gapo taras kan masikugan wano masibugan ni baby. Tinawaga kiso na Manong Nemy. Sir Bobby, jakadimat ko na kang kangabisyak. Sak lang tayo umawag. Sak ako mauawag, please. Kahit ka ko makita. Kahit ka ko mga... kunada ngamin nga, kung saan ka nung masibugan ni baby kat ore ka sa nung nga, tumtumarik nga hagas, saan ka nung nga, agbalin. Sunod ko na. Atot mga ibaga. Okay. Sige nga rad, ikarigatak nga schedule ti amin. Itong rabi na bigat. Urayan ka. Same hotel,
Same room. Urayak lang na palagto Manong Nemy di day tangan ng ngig ko. Sa ako'y magat, yes! Yes! Mariknak dumanin di kiti na irot nga arakop mo, babi. Mariknak dumanin di kiti na barang agek mo. Kada gini bibig ko. Iti parokong ko. Kan mangan kan tumanin, babi. Oh, babi. I love you, babi. Awan serbi na napututan nak. No. Saan kong marig naman hindi kita kailiw ko kin ka. Dimteng nga rod dayta Manong Nemy nga oras ken kanito ket siyempre. Agpadpada kami manin nga lamo-lamo iti lalaki nga patpatig ko tinalimid no mampay maipaharit ti mga ipatig ken kuan. Marigregnak manin Manong Nemy di kita na barang nga agek aprus ken nairot nga arakop na. Oh, agasugak manin Manong Nemy. Kabuti na isang sangyan manin ti mariknak. Na isang sangayan manin ti mariknak ken kuana iti panangyanta na kada kiti bibig na iti panang kirab-kirab na kada kiti duwaman sanas iti barukong ko. Iti panang sep-sep na Manong Nemy iti kasla. Sep-sep-sepan na nga naimas nga ikan. Simngaw dagiti asog ka na rin ko Manong Nemy jak pulos manladaw. Umiri-irot dagiti kayap-kayap ko Manong Nemy no namin ano manin nga tayo ka. Wain Manong Nemy nang runa lang aruden. Idi tamariknak manin Manong Nemy na nakabarbara. Nga natangkan nga bahanag asimrak iti uneg ti kuweba. Naman payawan ti mangig ko nga asog na Manong Nemy kasla datay awanan yaman na lata nga ramiden na rumbeng nga ramiden na ngam kaslabong pulos ti barik na nangaragsak nga binabay aklayang Manong tanasken ka nagragsakak ka nakanagragsakak may tayok-tayok ka iti maudi nga guddahoy Manong Nemy nga panakariknak tinisang sangayan nga imnas idagsabat manin tinakim unurik naming agpadpada kat nayas nga ukon nga impangig keng kuana. Sir Bobby, I love you. I love you. I love you. Dandani na insardeng Manong imintuloy na laing. Imkalpasan ti amin kinagura na. Ano dyan ang ko? Diyak kadimat ko na kang ka ti maudi a kondisyon kat may parit nga may love ka kanya. Matipanak ko nga rod. Kunak man lang no saan naka-type. Kunak man lang mo. Grace, saan kang ipatpatik? Masusuro na itong ipatik. Diyak kaya't tagasawa. Anak lang ti masapol ko. Diyak kaya't ti may galot. Kahit ko lata tinawaya. Nga umarakot mamang tagikwa. Kaya sinuman ako sonata kang babae. Ngayon si kala tinapili kang pinuntutan. Gabatamok nga si katinamnamay ka na dalos. Kinapudno na kat si kapailan ti babae nga dahil tagikuak ng virgin. Iso nga sikat kidayat ko pinututan. Siyang malagayan ti virgin nga tinagikuam. Kapag nga tinagkumarumbing nga ayatin. Saan nga mabalin? Saan ko itid kang kadanak ko? Hangat ako nam. Italaw ko danak ko. Nasaan naktong ikasal? Ito yung timauding para kakitam kanya. Kanya. Ibabawik tim patakder ko nga balay mo. Nagan ko matendita ka. Kanti balay. At pa lang mabaling ko kamatin ka. Jack pinitin ti pagpuunam ti negosyo. Mabaling kong ibabawi nga i-withdraw. Tinideposito nga pagbasam to dagiti kakabsat mo. Mabaling ko nga pagbayadan. Pabayadan kang kadiri gastos ni tatang mo ti hospital. At pinirmama kontrata. Lakalawlaw iti kontrata no saan mo matungpal di kita nga kondisyones. Paibalot ka. Sige. Gusto pa ka nagsakam. Ibalot na kami nga gina.
Ngem te ko nakon. Diyak kayat nga mapukaw ko ti anak ko. Oray pa katayak. Diyak kayat nga itad kang kati anak ko. Laglagi pa mda ita, Bobby. Manong Nemy kahit ko laidi nga main love ni Bobby kanya. Uwen. Sa nga kaputabak ng isuna kat kayat ko nga asawain na. Ngam talagang ipatpatig ko. Kanjak bet kayat amay turid nga mapukaw ko ti anak ko. Nagpirmak man iti kontrata, Manong Nemy, ngam jak sigurado no may turid ko mapukaw ko ti anak ko. Iso nga, tinaramid ko, Manong Nemy, naglimang. Aging nga, bimtak ti damag, Manong Nemy, ani Bobby. Ni Bobby, Manong Nemy, kat napaltugan, kat natay. No! Saan? Saan nga pudno ito ay? Ngayon pudno, Manong Nemy. Pudno. Kapag tanapahan na ka mismo, hindi na kayo mansayagan na, Manong Nemy. Kahit dito ay nga nagsangit. Dito ay nga nagarubos na kiti luluak, Manong Nemy. Nagsangsangit ak, pinalbusak, naganugugak. Naibuwang na kiti ado nga luluak, Manong Nemy. Naging nga may sabak na nga bakat ti masadagan yan. Si kakadi ni Grace. Uwen, ma'am. Sakbay nga dadagas ka napasamak ka ni Bobby. Adabilin na kanya. Ngayon ko kayong kakwarta. Di magbunam ti negosyo. Ken, kwarta pa nga kasapulam para ti panagpaskay mo. Amok ti amin, iha. Iba't patig na kamit ni Bobby kahit nakakumangi kasar. Yung kastumantin tinagbanagan na. Awanan ni Bobby. Manong Nemy adadan, ti pa nagsangsangit ko, ken panangibagak, ken inulit-ulit ko ti I love you. I love you, Bobby. I love you. Sanda kan to malipatan iti anak ta. Saan kami man nga nagkatuluyan kini Bobby, tapi musay matisuna manong sayang iba't patig ng matgayaman kan rantanak gayam idi ngay kasar. Ngim na Anton, Manong Nemy, tinangi kasar kanya, kadiso na ita ti kabadangag para itimpasdag ko ang negosyo. Nakariduwaran di duwa ang anak ko. Nakariduwaran di duwa kakabsat ko, Manong Nemy, kadadan trabaho da. Ilinto tanitatang itumultulong kada kami kini Anton iti negosyo mi. Ilinto tani Bobby Jr., Manong Nemy. Kata pasare umay dito'y balay sa mapansumarongkar kini grandpa kin grandmana digiti tinaganak, Manong Nemy, kadidi Bobby. Bobby Jr., Manong Nemy, tinaganak. Irinto ta dua digiti bagi mi kini Anton, Manong Nemy, nga anak dua nga puro babae. Sala nagsardeng, Manong Nemy, iti pure food court ang negosyo bi iti kapigsa ti lockdown ngem kadagiti manen nga tiyempo. Kata agganar manen nang naruna, Manong Nemy, kat semana. Ado, Manong Nemy, di kiti umay aghalo-halo, kan umay aggatang kadagiti mamerienda, masida, kan makan, kan dadumapay nga da iti uneg ti food court ko. Manong Nemy, jak to pulos malipatan ni Bobby, gabuta kaing ingas na unay ni Bobby Chun. Dito nga rin ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay ti anus mo nang ibasa, kat sabi ko, Manong Nemy, tadamat na ibatik na adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Grace, iti probinsya ti Ilocosor. Thank you man kay Grace, ting ka pa ng iburay ti pagkasalita, at yung nga rin ti pagayam nyo ni Manong yung Nemy Ruiz, pumakbakadan, kay mga ibadbatin tinibang oras kada kay aming sa kapala.